Ginong yalam kah Nyotrap Integrated Territorial Organization HITO. Gila kendo yu Chief Secretary Gejala Dr. P. Shakil Ahmed ban buat dia negajin pentrekam yak Instrument of Accession bat ke Annexed Agreement ke bedai bat karikasi. Ubak don bok dakaru lepen pau bagi CM ki doloi bat kirang bak senong kem pat dio ke bahak ne ke bor ke babiang hakariki sensyar jengkeri India kumbayok ki gram panchayat ki bagi jaka. Kaseng ke keno bagi CM ki long kumbadon hakaan Te Amrau, namar ki Hapshim Sanat nagi District Council. Halor ke Immigration of Foreigners Act Arajar Arpusan, ke hito ke persyaat jori ke jing temu ke sorkar banwanra, ya ke Immigration Foreigners Act Arajar Arpusan, ke bayi seriam ke ILP. Kaseng ke ong bagani kalong tanggarup kom pentami upat ba, kumba ke sorkar Dr. Mukul M. Sangma, kalalek mensyua, lengbag MRSSA ke beklem trekam haduk mentah. Kajing dawa ke baskem kalong ban penteri kambet ke ILP ban yadai ke jat benrio. Kumba ngalak lan gerak kan abaya ni ban kini ki boundary ki port sam. Kumba pilai ka jela ke dungi le ka baya tungko bat kini ki international border. Te lada penteri kami ke IOA ngilak don dia kata demarcation nyinla ban sei ketika jing yate kita ki map kita ki dulir ke council ru ka haban simkya namar hadu mentahi hidai ban yatip syai ka jingya soi hi kadai ya ka IOA hendrai ka sarkar ka tai ka gift mo is a small gift from the central government baka aino ya kata ka section. Halor ka lentirel ke hito ke kentat ke jing temu banwanra ya kirel hakari khasi. Habat hari jantiar kumjo. Bat kiloong ba ki persya ke jing temu banwanra hakatan kleriat na jawai. Kaseng ka keno bakarel kamdai na kabenta ki kampan roy jung pat ba. Dari kadai tangkalat ban kit doyong ban pensuk ki kam khayi ki brio ke badan bor kenang ban laj na ki jingwet haki surok ba. Dang shen ngadang i ba lingba jong menteri rang ba. Angkat batu sembut menteri. Jikwa ia kata ka modify habaya dai bat ka gini ki foreign act ni kita. Tengah sukwa ban nong sekari ba kajak menteri ar hajar khat lai ngilaman ngala don benta ban yaki bat kan ka penjadawai kata ka ina line permit ki ong ba kidang kwa shoy kata ka modify LP nga sukwa ban kenmal ke sarkar hakopor jong doktor mukul sangman ar hajar khat lai pila de modify kata ka ILP skat no sim pembi di pada skat no sim ko ban modify pila ka MRSSA ka dei ka clear baki modify ka ILP ka baki pun hatu kopor ki ong ba ka kham klan bor ndrei ka ai ka jing dawa ka jong ka chat ben rio Nyotrap barok khoi hatu kopor ki ong ba ki kwa ya ILP namar ba hatu kopor ki tiang ya kata ka CAB ka ba mementa kala kelong CAB te ngingin keren beta ka basai lada ka sarkar hi kamla banwanra ILP wat num penthame yu pajba ar hajar khat lai ulai bat ka MRSSA kam tri kamera bat ladangi kham phai shadien shu hatu kopor lingba wakila khwat ya ki khasi student union Tentia Student Union, bat Garo Student Union, haka jing lam kumat jong ba polin to atu kupor ki ya keren ya kata ke Interstate Migrant Worksman Act. Tenri la de pipe juga turu kila bypass le huri hura. Kila penyap lo di kita ki ani ke ba pila i ke jing saki ke jing wan jong ki mender wan sani wan buhais nong wan trei kumne kumtai namar ba ya katu ka an kila penyap. Te kumnong inang sani ya ka sarkar ka ban modify ki an Henry ke jing sisa bakin penjanai ki an ki bala don ki balong existing lada pi pe kham jangai kham sadien ke ai ka balek ba deng sala bam kwai hatu war blai upasi ka resolution ban pentrai kami ya ka ILP bat niru ngidang keren ya ka ju hi bang ngidai ban extend susu ya ka Eastern Bengal Frontier Act nang ba ban te lakap Henry ke ai ka nei ka ba ka kwa ka ne ka sarkar ka dei tang ka jing pentame bat ka jing kwa ya ki ban wanra kilong agresif ban wanra ikar ngan keren bet basai kajing kwa rel kamdei ra ban puyo karoi kapar ndai tang ismen for business pila ihi ke menakene kidang pati ba kata ka rel ka kit uyong na po stage po Garo Hills te hangni ru kaju kimot ban apply da ka bawan ra renti rel haduk clear haduk jawai ni kantai kenla ban kit itu marpo kendok tang ban yo ban yele business na maraba halenti sengking la bon kiba ya khram kibun ki kan hon kibun ki yonong sarkar ki bak nuit sinestai ka sarkar pat namar badon ki katu kan ne ki bakwa ban ya kamai shemet takada ki shim bat ko resolution
bat kata ka mafia ka bakiadan lang bakin yok mentor ngangai I nakaliang ko jungi kadai kata ndri kamdan ira ka banong bante la kam hinga lawan survey tangshen ru sapo Mizoram hakalor ka jingwan kini kita ki minder kamte la kam shu kata ka ILP kumbalong menshwa dengi le sapo Mizoram kita cek kita monitor kita pej bah ndri ya bamenta curung shumi kulmar syaki itu kinong peto